College Bun Fibro kajeng mutip nam ta ka result ka badai jong ki post grade 4 kane ka balaj apo ka Secretariat Administration Department Nazarat kan mau ki bun hak bela kali nam ta ka result ka badai jong kane berta exam afnyul tarik Januari arjar psau dengan play kom kane ka notification the result of the screening test to the post of grade 4 in the Meklia Civil Secretariat which was held on 27 January 2024 is hereby declared the candidate bearing the following roll number are declared to have qualified to appear for the personal interview. Te baro ki ba qualify nam ta kini pus ki don lais pa nyau la nam bakla adap ken lais pa nyau ngut te ki pus jong kini ki balaj yo don ki bom pat ki bom kan mau syu te kini ki pus ki de jong pus grade 4 ke de jong pion nyau tali pus cleaner lai pho tali sweeper lai tali chokidar pratali mali kawai ini baro de class 6 pass ma te exam ka de arfnyu tarik Januari arjar psau tengah try pinang kan mau hi roll number jong ladi te sa check roll number bar sa page qualify em nam ta ka personal interview te ki kateng ki roll number da bang ne ba ti ki kateng inom la ban yo kinom ai ru mar ki bun ki bakali ba bele nam pan i de kateng te kinom ai kateng tang dalayo ek final result kemut ba kin sa pan i de kateng te kini ki de ki roll number jong ki bal qualify nam ta ka personal interview te sa check we usdang la nyu phra ter te ngan puli we artali kron lembar ngamla arban puli lot mar bagi bun handu lais pa nyu penyung ngut e ki ba qualify te saat page imapi bat download na ta ka admit card ane kata intimation letter teng siu page ang ne ngin hier apo stang nyu pra dan sepakat pra ter hier te ki kwa ban page baru lembar sa post ke video sa check ron lembar jong pi de kano 1,000 lais pasal fly ter dan poi sekisan 1,000 1,000 9,000 1,000 10,000 umtata ter ke hier number kita cek pi apply ka post ayu post pion ne cleaner ne sweeper ne chukidar ter la kajong khat 1,000 khat 1,000 khat 1,000 umtata ter ke hier ma grun ban kan 2,000 sispa khat 1,000 khat 1,000 san spa lai 1,000 khat prajar pras pak lai penyau kendai jar kendai spa ruh pra te ki kwa an page bahar number filaban post ke video te sa check bah te la dapi ong bakam shai quality filaban penhe quality leng baka setting apo YouTube hi kidon margidon ki bomnang ki ong bakam clear te sekan mau ban penhe na ka setting ya ka video quality arfu hajar terus pak ruh pra arfu hajar not arfu san arfu hajar sepakat pra arfanyo hajar sepasan pesau marwakia bun mahag apply nam tagini pus live hajar live sepan rupo live hajar nyo sepasan fulai live hajar prapue live pesau hajar prapunyo live pesau hajar terus pasau puar atrai kiba apply nam tagane kini ki pus kiba lajong grade 4 atrai kila don kumba cross sikalak hi silak tam kila don hi baro live penyu hajar, live saw, live prajar nyu penyu, live prajar terus pak apply, live kendai hajar nyu pak kendai pau. Gini gini tangki roll number saw po hajar nyu pak nyu pesan ter dan ngatrai ngam da speed tan juga tata. Saw po hajar paspa, saw po hajar nyu saw pau, saw pesan hajar sispa, saw penyu hajar nyu pak kendai, saw kendai hajar live pau, kendai hajar pak kenyu. Malas du day san pesau hajar news pa khat khandai ini di bak qualify ma te baro ki bak qualify ki don kumba lais pa nyu penyo te ki pus la kumno ki don kumba shis pa tam e nyu penyo lai pho long shis pa nyu ndai shis pa tam ki don ki pus bak qualify lais pa tam te sakan mau nam ta ka date personal interview the personal interview which will be held from 16 September to 30 September 24 from 11 a.m. onward in committee room 3 room number 417 additional secretariat buildings kan mau hama kan ris tambar hadu live ho te ya ka tarik jong lade hi mut ba pin tip be da phila download ya kata intimation letter la ne ka admit card nam ta ban pois ban le yo le ya ka interview yo pio kan riu na yo kan yo ne yo kar pra ne yo arho pra ne la ka jong tarik ni yo mar kan la are ban ai lang ka ju borok lai spat ngut te ya kan ne ga yu phila ban download na kan ne ko website nya saburo ka link apa description makerecruitment.nic.in filaban le yang tu te ya menta kala don nampak don ya kata empat tip dan nda kala don filaban check te sa check no yo bakal don mar bagi la penmi ke result nda kasi dan are to download their intimation letter from the website makerecruitment.nic.in
Person with benchmark disability category, other ST/SC category who do not have proof for justification will not be allowed to appear for the personal interview. Kini ki beri kategori PWD but other ST/SC lada kimbiang ki proof mutam syare ban appear nam taka personal interview. Tengah try tangan ni kejeng pensyai kila clear bah sa check bah nomor lade sa download di admit card jong free pok website te ngal betu ba kedai ke post jong grateful pion cleaner sweeper bat chokidar bat mali te pila apply te pila kan mau hi pila thoi ke exam. Tanggi na yung tip, please bun.